محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا وأحبابنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyal ikhwan, ma'asyal ahbab, ikhwani jamaah majlis ta'lim, majlis salawat Musalla al-Ikhlas, Musalla Kiai Abdus Somad, Kampung Sungai Jeruju Laut, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, bisa maju lagi Pak. Maju. Terus untuk maju dikit. Geser terus ke bocor lagi. Geser terus ya. Jangan sampai ada yang duduk di belakang, di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Allah yang masih terus mengizinkan kita, menghiasi lidah kita, memberkahi diri kita dengan kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Yang mana setiap ucapan salam dan salawat kita ucapkan tadi sekaligus kita pasti juga menyebut nama Allah. Selalu kita awali dengan Allahumma, Allahumma, senabut nama Allah. Dan tidak semua orang diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Ada orang diizinkan tapi tidak banyak. Namun ada orang yang dikehendaki Allah diizinkan untuk banyak menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah. Kalau orang dikehendaki Allah banyak menyebut nama Allah, berarti orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh